bimeze bite? Mbere ko dutangira filime yacu reka nongere nkwibutse ko iyo ufite 300 cyangwa se kugeza kuri 5 ujya muri Google yawe ukandikamo ngo ihugura akadomo.net akadomorwa hanyuma ukajya gukora test hahandi ukoresha ubwenge bwawe wamara gukora test ugahita ufata ya mafaranga wari washyizeho bakagukubira kangahe kabiri. Ibyo ngibyo rero ubikora iyo utsinze bino bibazo bitatu baguhana n'ibisubizo byabyo ni ibintu biba byoroshye guhitamo ni multiple choice ndetse bikibazo kiba gifite amasegonda 12 hanyuma ya mafaranga yabagahita bayakuba kabiri ugahita unabikuza uryoshye. Mbere ko sasa dukomeza reka mbanze mbereke z'amano ubundi inza dukomeza naga filime gashyashya. Yo bimeze bite mambo vipi? Nakaba gaciyemo. Yo filime zacu mbamenyesha yuko yewe iyo zikeneye cyangwa se ushaka kwamamaza iza nimero zacu ni 825321 bimeze bite? Yake cyane mbabwira ngo buratwaje twaje tuje umutima urakumbaza bimeze bite? Uzamano buriya tujya tunyuzamo tukavuga dutabahanze mu Rwanda bazamuke tugahita tubereka babana mutajya mureba yabariyo mpamvu nkunda mwita Muri aturamfite. Yo bimeze bite? Nta bintu byinshi byo guhendwa n'iki n'iki bimeze bite? Verisiyo auto spare part ikigo kimwe rukumbi mu Rwanda bakora nk'igaraje ariko ubundi ntabwo ari ni ikigo gikomeye giha ubuzima imodoka yawe cyane cyane za modoka za Kia ndetse na Hyundai. Kwibutsa yuko bakorera igikondo CGM yubashaka kubamagara kuri 079 Mr. Eminzarinda 10 bagufite ibikoresho byiza cyane bya bikoresho by'ubwenge bakenerwa n'imodoka zose muri rusange amagaraje muri makino wanarangura ako kanimero kabika niba ufite imodoka uzaba usura umunsi umwe wabaza uti bite urukundo rwanjye rwahinduye injyana bimeze bite? Mambo vipi? Twikomereza ni filime shyashya bayise ngo iki? Yo turasobanukirwa nza twikomereza ni gake cyane gura akadomo.net akadomorwa bajya bamamagara bari kunshimira abantu basigaye bajya aho hantu nyine tu. Yo rikanze gato muri verisiyo auto spare part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakiya ndibagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri verisiyo auto spare part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo ari ryo bita two system auto Korea garage kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. They say the holy water's watered down. Bantu mwajyaga mushaka aho mwagurira ibikoresho bya elektroniki bya originali bazaniye igisubizo nta handi mugane Unique Nzai Limited zigezweho dekoderi fiza kanari DSTV firigo z'ubwoko bwose gaze nto nini n'ibikoresho byazo byose iminzani y'ubwoko bwose za IBM telefone za smartphone ibikoresho byo muri salo nka seshe sterilizateri kaske na laptop. Unique Nzai Limited murayisanga mu mujyi wa Nyagatare hafi y'amahuriro y'imihanda uzamuka muri gare n'umanuka ujya kuri East Africa University. Ku bindi bisobanuro mwavunyisha kuri 0789167809. Blue Eyes Films bimeze bite? Yo SKOV Entertainment ku bufatanye ni filime shyashya Gina Holdings presenting. Sasa dutangiye filime ni za filime ubundi z'ibinyejana bimeze biti baratubwira bati
mu gihe cya covid-19 cyangwa se covid-19. Farumasi zikora ibijyanye n'inkingo cyangwa se n'imiti zatsindiye amamiliyari menshi cyane, zakoreye amafaranga mu gukora ikintu kijyanye cyangwa se mu gukora vaccines cyangwa se urukingo rwo kugira ngo bakontorore kino cyorezo cyari cyateye isi, nyamara ntabwo bari bazi neza ngo cyanaturutse he. Gusa buri kintu cyose cyari cyarateguwe mbere y'igihe. covid-19, abacuruzi b'inkingo ndetse n'ibigo bikora ibintu bijyanye n'ingingo byakoreye amamiliyari menshi cyane, ndetse ku cyorezo batari bazi ngo cyaturutse hehe, nyamara ngo bari baragiteguye kera. Bimeze bite? Mambo vipi? Turacyatangira. Abagiye bakandika executive producer SKOV Entertainment, twikomereza ni twa dufilime tw'ubwenge. Bya bintu mwajyaga mwumva ngo iki n'iki, covid-19 twabigarutsemo. Bulletproof films. Tujye muri siyansi, bara n'ahantu zabageza mu ntambara, muri politiki, muri siyansi, mu mikino no mu nkundo mbagezayo. Filime bayise ngo iki? Bimeze bite? Umusobanuzi we ni wa wundi bamwise SKOV God Soldier, ko filime bayise umusirikare w'Uwiteka. Amagambo tutangire rondere. Turi 2 abenshi nicyo gihe mwavukiye. Rebe. Ati sasa imibare iragaragaza yuko abari hejuru y'ibihumbi 100 bamaze kwitwa na Ebola, ndetse abandi barenga 30,000 bagaragaweho n'icyorezo. Ndetse iki kikaba ari icyorezo kiri kugaragaza yuko nta bimenyetso kiri kugaragaza cyo kuba cyajya hasi, ndetse n'uburyo abantu bari kwandura ntabwo bari kubigenzura. Ati sasa ikigo gishinzwe kurwanya indwara cyangwa se kurwanya ibyorezo n'iki muri cyamaze kugaragaza yuko ikiremwa muntu kiri kugira mu bihe bigoye cyane, ndetse ibi ngibi bishobora kuba ari itangiriro y'icyorezo gishyashya kigiye kurimbura isi. Ni Ebola mu 2002 nibwo turi. Ikigo cy'umuryango mpuzamahanga gishinzwe kurwanya indwara ndetse n'ibyorezo cyatangaje yuko ngo bigoye cyane cyangwa se ikiremwa muntu kiri mu bihe bigoye. Ndabizi nakererewe. It's the third time this week. Ni inshuro ya gatatu muri iki cyumweru. Uzashaka ukundi kuntu uzajya wivuga. Umusore yakererewe. Hano harako yari amene. Dore wari ugiye kutwica twese. Get out. Sohoka vuba. It's alright. Oya tuza. He's your friend. Ni inshuti yawe. It's okay. Nta kibazo. Sasa hano ni abaganga bari gukora. Hey. Baby. It's alright. Turi muri 2002. It's alright. Ndetse icyo gihe Ebola rimeze nabi cyane. And what are we going to call? Niki tuzita kano kamarika kacu gatoya. Sasa umuganga uri hano ndetse n'umugore hano tuzamwite Muri. Sasa twigarukire Sinaloa muri Mexico, nanone turacyari muri mwaka wa 2002. Bimeze bite? Hari abari hano ndetse hari wavuyeyo. Sirikare rebe karacyatangira twa dufilime twiza. Hano hari urinzwe ari kwikorera ibintu bijyanye n'ikiryo. Gusa abamurinze bari kwicwa hanze. Fire! Nuburi kurya utwaye wakoreye abantu bakaza bakatujagaraza ruwaje. Umugabo uri hakuno urinzwe. Bimeze bite? Havuye abasirikare barasukagira ngo ni batayo kumba ari umwe. Rebe. Ubwo baramuzamukana. Kuri Mexico Sinaloa 2002. Rebe. Fire ku mutwe kandi ntabwo ahusha. Bise bite turacyatangira. Ni muri bya bihe by'ibyorezo noneho sasa bamushyirana yambaye arangije afatano bamumereye nabi. Hari imbunda yasize ahantu zireba mu bikuta
zambunda bagenzura ku mutwe bunditsa mu gikuta yo avayo uwo musirikare umwe nuko tutangiye bimeze biti dutinyaga filime mba nakubwiye ngo kararenze vayo gace cyane kumbe ano rebe vayo hari abantu baba baratojwe kuba batari sasu umutwe abagabo baratewe ariko uzi guterwa n'umuntu umwe akabakoramo akazi kangana gutya twabonye barinze bimeze biti fire ku mutwe rebe yo ewantu gera hakuno bakora akazi ke uca muri ziriya mbunda zose utarashwe baba baragutoza neza Guzman amagambo Guzman ati sasa Guzman urashinjwa gucuruza heroine gushimuta ndetse ugashimutira abantu babi ndetse mugacuruza n'ingingo zigize abana cyangwa se ibice by'imibiri y'abana wapi uri kwibeshya cyane gukora ufite umugabo utari we njye ntabwo nzi umuntu waguhaye akazi ariko igipimo ufite ntabwo ari icyanyacyo ndagusobanurira fire ku mutwe bimeze biti sasa twigarukire hakuno hari abari muri laboratwari nanone bari gushaka inkingo cyangwa se bari meze neza bameze neza kwikata muri laboratwari ni ikibazo gikomeye That's Ebola virus. Iyi ikugiyeho ni Ebola, ni virus ya Ebola. Twakerewe another. Maybe it's not too late. Ahari wenda dushobora kuba tutakerewe ku mwana nwite. We have no choice. Nta mahitamo dufite. Mugore yagize ikibazo gihambaye cyane bari mu kazi. Let's keep going. Tugomba gukomeza. Tera kuno virus ya Ebola icyo gera gufata gugahita witaba Imana. Ubu Ebola ntabwo yoroshye. Yo, no bibiri kabiri yacaga ibintu nka SKOV muri 2026 yari imeze nabi pe. Barakwereka Bebe umugore hakuno igihe cyarageze biba bibi uko turi hariya hari kwitoza. Yo, prepare for surgery. Will she be okay? Gitegure kumubaga. Be all right, please. Baby. Once she was like a daughter to me. Nari mfite umukobwa rimwe ndetse yari ameze nk'umwana kuri njyewe. Bari kubaga hano abandi bagabo bari kureba bitoza. Angel. Ndetse yari ameze nka marayika. Urupfu. She was perfect. Yari mwiza cyane. Bari kureba bitoza hano nabo bari kubaga umugore. Yo. 14. She graduated and left me. Ku myaka yiwe 10 n'ingahe amaze kugraduatinga 14 yaragaraduatinze arangiza ahita nsiga. Twarabatozaga n'umugabo ari kuvuga amagambo hakuru. Complete her training. Ahita ajya gusoza. That's the rule. Yitozo. Yo ni itegeko. I know. I wrote them. Ndabizi ko ningiye abanditse. Mugabo ari hakuno. Bari gutoza abantu barwana bibuka ngo n'abantu ba kera ngo bari barenze cyane. Umugore wari gupfa bari kumukuramo akana. Kubera iki? Yakoraga muri laboratoire none yahuye n'ikibazo gihambaye cyane Ebola. Virusi ya Ebola dorakana. Gatoya. Turacyatangira. Itwado filime buri ugenda ubona iki niki turi constructed to. Ebe. Ngaba yagarutse hakuno. Another. Ini yacu tiye ngo igiki. Another. Are you sure? Aya namaraso ye. I checked everything several times. Napimye buri kintu cyose curo nyinshi. As soon as I put her blood in contact with the virus of Mei Li, her immune system reacts Kimara gufata amaraso ye nkayavanga na ya virus yari yarafashe Mary. and inhibits it.
immunity cyangwa se ubudahangarwa bwe bwahise buyirwanya ndetse burayirangiza. Ese waba uzi neza ikintu wa creatinze? Tekereza sasa ku ngaruka cyangwa se ibintu twaba dukoze kuri buno bushakashatsi bwacu. Bikoresha test. Wapi? Nta kintu kimwe twabonye, ntacyo twakoze, utagira ikintu ubwira undi muntu wari wese. Sinshaka umwana wanjye azaba ingurube muri laboratoire. Tekereza ku bintu uri kuvuga. Ashobora kuba yatabara miliyoni z'ubuzima sasa kugira ngo mubisobanukirwe neza. Kariya kana gafite ubudahangarwa bashobora kuba bwarwana cyangwa se bwanisha virusi nyinshi cyane, harimo n'iyo ngiyo ya Ebola bari kurwanya. Hari ubundi abantu nyine baba bameze gutyo ku buryo bakunda no kubifashisha mu gukora inkingo ndetse no gukora imiti. Umugore wanjye namuburiye muri siyansi, umwana wanjye nawe ntabwo byagenda gutyo. Ntacyo na kimwe cyemewe, n'ibirabi ntabwo twaba. Bundi byaba ari urukingo rwo gutabara ndi ko umugore wanjye yapfuye. Nta muntu turi buze kuvugisha, sibyo? Nta n'umwe. Suresa zakuno ahita hamagara hakuno do. Ugera mureba arangije fata telefone, twabonye ikintu gihambaye cyane ndetse urufunguzo ruri mu maraso y'umukobwa w'abandi. Yesu ahamagara wa mugabo, arababwiye araza kuba ikibazo, ariko urukingo rwo twarubonye ruri mu maraso y'umukobwa w'abandi. Barakorana, bakora muri laboratoire, bakoraga ari batatu. Umugore arapfa none umwana we bamusanzemo ubudahangarwa bahambaye cyane bwo kurwanya za virusi. Ibyatinze umugabo ahita avayo, kakana kiwe aragafata hakuno. Utwara umuvane hano umujyane kure cyane, ndetse namaze guha agasopo na nyirakuru atazagira umubwira ibye. Bakinga imodoka. Bimeze bite? Karacyatangira. Bakise ngo umusirikare w'Uwiteka cyangwa se umusirikare w'Imana, God soldier. What time do you call this? You be late for your funeral, man. Ariko muri kino gihe nisanga uzanacererwa no kumufisa kukingura. Oh no, he won't. Oya ntabwo ari buze kuza, ntazanabikora. Muri laboratoire haje undi mugabo. Your daughter is an extremely valuable asset. Umwana wawe Said to my employees. Afite agaciro gahambaye cyane ku bampaye akazi. Include financial gain. Ndetse harimo ibintu byinshi cyane global power and of course imbaraga zo ku isi cyangwa se imbaraga her well-being. Ndetse n'ubuzima bwe. Umwana we n'uwagatangaza cyane, ashakwa n'abantu benshi bakeneye imbaraga zo isi ndetse n'ibintu byinshi cyane by'inyungu zihambaye cyane. She is safe. Aratekanye. You can do this the easy way. Bino wabikora mu buryo bworoshye. It's up to you. Byose birakureba. I thought so. The hard way. Natekereza ari uburyo bugoye cyane. Umugabo bahita bamushyiramo. Abaje kumuhiga sasa. Rebe. Nawe urabyumva nyine ufite umwana ufite ububasha buhambaye cyane bwo kurwanya cyangwa se gukorwa mu rukingo wenda rwa sida. Ibaze nawe. Ahita atangira kugira gute guhigwa. Sasa bakoreka imyaka 12 yashize mu gace runaka muri Thailand. Bimeze biti muri za ntara z'ibyaro. Hari abikiriraga hakuno imyaka 12. Iba ari myinshi mbere muri make ni 2014. Bizavagayo kajugujugu ndetse n'imodoka zisa gusa ama pick-up n'abagabo basa batyo. Buriya shayi ibintu by'inkingo birahenda, biriya bintu bya za covid byari bihenze. Yumva kubona urukingo rwonyine umuntu umwe afata nabihenze cyane. Business nk'izo zigibwamo n'abantu ku giti cyabo za leta kiniki. Bavagayo bavuga twabonye bari gushaka umukobwa. All of them. Bose. Test every single one of them. Buri umwe wese mu testing turebe. Rebe. SKOV Entertainment. Tangira gufata utwana abagabo baje hano mu giturage. Akana twabonye gukari gafite ubudahangarwa bagatwaye kure cyane. Mureke. Uretse gato. Step aside, Grandpa. Sogo kwigira hirya. Igirayo. I won't let you. Ntabwo nabareka. Okay.
umusaza. Byatinze sasa bari kureba buri kana kose babagabo twabonye bari kwitoza banavuga ngo bari bafite ngo umukobwa ngo mwiza, iki nicyo twana twose bari kuducekinga bareba amaraso yatwo, kuko hari umwana wabonetse wavutse ushobora kuba wakurwamo inkingo zaki, ufite amaraso nyine resistant kuri virusi ya Ebola. Sample 22, it's a match. Sample 22 birahura. Uriya mukobwa yukanga mwana wanjye. Ze fire ho. No. Tarasa tumukina ne muzima mwana itacaho. Get the girl. Buryo bworoshye cyane. Make her come back. Tumagaruka wapi shica umukecuru bose mwatware hariya ndetse mbashaka atari bazima. Hebe bimeze bite mambo vipi karacyatangira. Dore ngo ibigabo birica abana ndetse n'abaturage bose bo muri no karitsiye, dore ngo barabica. Umukobwa bashakaga bari bamaze kumubona gusa arabacitse. tubatwika hakuno. Rebe twigarekere sasa uno munsi wa none, uyu munsi uri kureberaho filime umunsi wa none mu gace bita Panama. Hari abahari bakuriye amafaranga yabo bakoze kera, ubwo tutazabona abantu barakize barakoze kera. What's the news? Amakuru naya Got in touch with our friend. twamaze kubona inshuti yacu. Partly. Is it really reasonable to hire a member Ese byari bifite impamvu of the MI6 yo gufata uwahoze ari uwaho MI5 ume agent care of our business? kugira ngo yite kuri business zacu? And you know that it's the same. Twese turabizi ko yasize ikigo ndetse yahoze yikorera no kuri gahunda ze bwite. Keeps you out of the game. No more errors this time, Mr. Delgado. Nta bintu byinshi byo kunanirwa noneho Mr. Delgado. Yego Way. ikindi none Confirmation of the past. twamaje kwemeza yuko hari abandi bari muri kano gakino. I know. Ndabizi Everything we have tried buri kintu cyose twagerageje last 20 years imyaka 20 yose ishize nta kintu kimwe twagezeho. is to find Igisubizo nuko twashaka uwo mukobwa her blood. hanyuma tugafata amaraso yiwe, Seen turamutse dukoze urukingo tuyokuye amaraso yiwe against our Ebola virus rwa virusi ya Ebola, Grail dushobora kuba twagera kuri byinshi in this state. tukaba leta iri muri iyindi leta. Stand, Mr. Delgado. Mr. Delgado ibyo bintu It's byose better to wait a little bit. cyane, gusa byari byiza gukira gutegerezaho gatoya mbere ko mujyana iyo process. It's no longer time for discussion. Nta gihe kigihari cyo kuganira, It's not an option. kandi kunanirwa ntago biri mu mahitamo yacu dufite. That will be the problem. Oya ntako tuzananirwa. Okay. Bamuhamagaye hakuno ngo bashaka iki? N'abapampe bimereye kuri bashaka ibintu byitwa iki? Amafaranga. Kandi aho bayakura barahazi ku mukobwa kugira ngo bakore urukingo baramukeneye. Barakwereka za modoka. Hari imodoka none twigeze kubona zitwaye abasirikare benshi. Hari zaje hakuno. Ndetse abaje n'abantu gabo. Wa mugabo twabonye ivuye undi nta muntu yicara yafunze ikoti funga uvuye modoka kandi ugatambuka we. Bimeze bite? Nzabigisha gukira rega, nzajya mbigisha gukira. Twigarukira kuno barakwereka sasa hano hari bansera uri kwihera abantu ibyo kurya. Iki ni iki buri kimwe baba ari no kugwa burara ukuntu inzara umuntu mwica ugasanga afite ikibazo gihambaye. Maya, please Maya. to the infirmary. Butwara mujyana hariya ndaje tumwiteho. Kana karero k'agakobwa ngo kitwa Maya. Bimeze bite? Delgado. Good morning. Gitondo cyiza. Happy to see you again, Mr. Steiner. Mr. Steiner, byiza kongera kubona. For coming all this way on such a short notice. Wakoze kuza rwose kugira ngo wigaragaze. 8,000 in expenses. We'll Itike rihenze rigeraga muri 500. do that every time. Ibyo ngibyo tubikora buri munsi. That's it. Icara.
You want some breakfast? Abashaka breakfast. It's fine. Oya? Some coffee. Shaka cup. Ubwo bamuhaye misiyo kugira ngo agarure karakana. Yaro yahamagaye bita Mr. Sen. I've heard that you left the MI6. Tumvise yuko ngo wasize MI6. People like us never retire, do they? Bundi abantu nkatwe ntabwo bajya bakora retirement cyangwa se ngo bave mu kazi. Sibyo? I'm gonna help you. Nigutenye gufasha. Saman. Do you remember Mary? Ese waba wibuka witwa Mary? Ntabwo twamubonye ari kugahiga karakana. Of course. Cyane. I thought she was dead. Natekereje ko yapfuye. I spent weeks in that Ibyumweru nabimaze muri ara mashyamba. girl. Ndi gushaka uriya mukobwa. Weeks. Byumweru. It took 10 years to Twebwe. get here in her village. Byadufashe imyaka 10 kugira tubone kiriya giturage yari arimo. And another 10 years to Ndetse n'indi myaka 10 find her now. kugira ngo tubashe kumubona ubu ngubu ahantu ari. In any case, Ariko ubu ngo she's still alive. aracyari muzima. My partners want her at any Ndetse abo dukorana baramushaka price. ndetse ku giciro icyo ari cyo cyose washaka. You see, a new outbreak can occur at any time. Urabizi neza ndetse urabireba ko ibindi byorezo bishobora kuza anytime cyangwa se buri So kanya runaka. our sponsors just want Abo dukorana rero icyo bashaka no kugira ngo babe biteguye kugira ngo batabarise. Millions to your sponsors, big farm. Muri make amamiliyari menshi abo mukorana bafite ndabahereza amafaranga yes. kurusha za guverinoma cyane. This is what we believe she looks like now. Ubu rero sasa uko ariko twizera sigasa uwo mukobwa Our informants uduhereza amakuru think she's got aratekereza ko yihishe muri Bangkok of 18 million people. umujyi wuzuye miliyoni z'abantu 18 ndetse hakaba ari n'ahantu heza ho kwihisha. Since a man but Twamaze kohereza y'abagabo without success. ariko nta kintu turageraho. I'm gonna go in and clean up. Shaka ko ngewe nkabikemura. You burned an entire village to the ground Wafashe igiturage cyose uragisenya uragitwika ukigeza hasi. and killed your grandpa. Urangije wica We were operating nyirakuru ndetse na sekuru. without their consent. Twari twakoreye ku butaka bwa Thailand ndetse na guverinoma yayo itabizi. Shit happens. Nyandarabaye. So you want her back alive this time, I presume? Ubwo ndakeka ushobora kumushaka zari muzima, sibyo? Alive. Cyane. At all costs. Ku giciro cyo cyose. Sure. Tumukeneye. Bad. Kwaba laboratory cyangwa se zambe babakoresha muri laboratory. There are other groups on the ground. You will have competition. Dufite abandi sasa bari gukorera hara hasi. Urazi ko ufite competition. Hari abandi bashaka kuna mukobwa. We spent considerable sum in trying to Twakoze byinshi tugereza guhindura abaturage anti-Ebola remedy. So we were forced to give nature a helping hand. Bebe. You need Barashaka gukora urukingo byagenda kose. so you can have control over the vaccine. Turamutse tuzanye uriya mukobwa mushobora kuba mwahita mukontorora inkingo zose cyane. But now, Gusa ubu ngubu time is also our enemy. igihe nacyo n'umwanzi wacu nta gihe dufite. Please consider this Mubyiteho ndetse ubifate nk'aho as use all means ari amafaranga makeya ugiye kubukoresha. Ukoresha uburyo bwose kandi umuzane muzima. Gonna transport. Yapfuye nibwo twamuzana neza. alive. Tumushakire muzima Mr. The Stena. contract. She is the key to everything. Umukobwa ni igisubizo cya buri kimwe. Urufunguzo kuri buri kimwe. Utaza kumuzana no mupfu. Sasa akana bari gushaka. Yo. Bimeze bite ngo kwishe muri Thailand. Dore ngako tumaze kukabana ku ifoto. Kaba kibereye hakurino. Hano ari orphanage, bari orphelina. Yohana masera. Kwana hakuno. Igitondo cyiza abana bato. So, Rero everything you under buri kantu kose wiyemeje kugeraho uba ugomba kukageraho n'icyizere cyinshi whatever the result, ndetse n'ingamba. that counts. Hanyuma buri kintu cyose kivuyemo inzira yose ije ugomba kuyimenya ibibara. Who doesn't agree? Nidutabyemera. Yes. Jewe sister I'd rather take an elevator je nakifuje gufata esanseri than climb 30 aho kugira ngo ngende fate ngice ku from arenga 30 ngende kuri escalier. Hebe baraseka n'utwana dutoya hano ni masera bari kutwitaho. What would make your body stronger? Ariko se niki muri ibyo byose niki cyatuma ubamo umuntu ukomeye cyane? Climbing up the stairs. Uguca muri elevator cyangwa se no kuzamuka ku escalier. Come on, let's go to work. Okay, muze tujye ku kazi. Yo,
karakana mubona kari mu myenda niko bacaka. Oh Lord, give me the strength. Baby. Till Christmas for someone to help me. Good. You're so strong. Yeah, bimeze bite? Ask and your wish will be granted. There's no prayer that God can't hear. Nta sengesho na rimwe mwiteka atakumva. Mujye musaba muzahabwa, sibyo? Kandi rifite ibyo ntiyabikora. Kobwa bayibereye hakunino. Pray to God, my child, that one day I'll hear. Senga Imana iteka ryose ngo umwana wanjye nzumva ijwi ryawe. Uyu ni usigaye umurere ariko ntabwo arumva ijwi rye. Urasenga kugira ngo azumve ijwi rye. Bimeze biti. Yeah. JP Technology Computer Limited bagufitiye computer z'ubwenge two tuntu naratubabwiye. Sasa barakwereka. Masera wacu arukunagira akarwara. Ukabona ibintu by'ibizeze. Amasasu menshi. Meze neza. Don't worry. Kugira ikibazo. I thought from malaria. Nibyo nasigiwe na malaria. Ni hangover za malaria. Go back to work. Gasubira ku kazi. Rebe. Ngo ni hangover za malaria. Yes. Yo. Masera. Twigarukire hakuno. Aba twabonye baza gutuza abantu. Hano sasa ari umukobwa. Yo. Twahise nguri gare soldier. Ho. Genda nawe. Rebe. Kobwa uri hakuno akubita abagabo nka bavuyeyo hakuno. Wa mugabo tubonye amaze guhereza akazi Mr. Sen. Kumbe Mr. Steiner, returning to your room. Mr. Sen ariko mera nk'uko bishaka. How's the girl? Kobwa ameze ati But hard to control. ameze neza cyane ko umuntu yamukontorora. Exercise some restraint. Ameze neza ariko kumukontorora byagora ndetse ari kugaragaza imbaraga zidasanzwe. She coded yet? No, not yet. Sebastian hagarika. Sebastian akubita abanacyo. Sebastian ntagatindi cyane. Menya nawe baramupurugara. Rangije. Hello, darling. Bite darling. You look like you're in fighting form. Bisa na wagira ngo uri muri form yo kurwana. Mr. Steiner. Mr. Steiner. I haven't forgotten your advice, sir. Ntabwo nigeze nibagirwa inama wangire nyakubahwa. Still knives, huh? Uracyafite icyuma? Yes. Cyane. I've got an assignment for you. Ufitiye akazi ko gukora. Yo. No mugabo twabonye bamaze kumereza akazi ko kujya guhigura umukobwa. Byatinze. Bazakuna. What are we doing here? Turakora cyane. We came for him. Twaje kumureba. Akirareba. Ku nyubako iri hariya bari kubaka. Where does he come from? Aturuka he? Ukrainian origin, former mercenary in Chechnya. Come from? Ukrainian origin. Aturuka muri Ukraine. Ndetse yahoze ari mercenary muri Chechnya. I first met him, he was a mess. Ubwo twahuraga ari umwanda uhambaye cyane. No family, no future. Nta muryango afite, nta hazaza. No purpose. Nta n'intego yari afite. Came in. Ndamufata. Gave his life meaning again. Busubiza igisobanuro cy'ubuzima nanone. Rebe. Shit, this guy is good. Oh, no musore ni mwiza cyane. Our guy's the one getting hit. Uno musore wacu ni uri gukubitwa, wireba uri gukubita. Let's go. Katugenda ubwo tuye kumureba. Ubu bari gukubita ngo niyo musore wabo. Fuck! We gave you the money. Twaguye amafaranga. Fucking merchandise. Watuzana ibicuruzwa duhereza ibyacu. Sasa bari gukubita ngo nuwabo. Ni umunya Ukraine ngo yarwanye muri Chechnya. He doesn't fucking talk. Ntabwo ari buze kuvuga n'amagenga. Let's kill him. Katumwica dore kuvugiriza. Okay, in advance. Namuhaye ibihumbi 10 byose. Mbere na mbere ya avance. Hari avance niyo bita avance buriya. Game's over, sweetheart. Last chance. Or you'll be whistling with the fucking angels. Amahirwe ya nyuma cyangwa se uze kugenda ujye kuvugirizanya n'abamarayika. Ndavugiriza
bana bavaye kumbe mugabo rebe akobwa karareba ngo baje gutabara uyu nguyu vana icyuma uretse wereba gusa cyuma musore kobwa ari hakuno ari kureba byose mugabo kakobwa karishima barica. With jetzt to you, Mr. Steiner. Mr. Steiner. Mr. Fear had the situation completely under control. Ino situation ari nyifite ntago muri mufite kubyivangamo. Introduce you to our company's newest asset. Narinda kukwereka undi muntu tugiye gukorana bita Sebastian. Okay. I guess if it's for an official introduction, it's all right. Niba biro official sasa ndakeka kuba wamumbwiraho nta kibazo. Good to meet you. Byiza guhura nawe. We have an assignment. Dufite akazi ndetse muri Thailand. Explain later. Ndazi kubasobanura nyuma. Official. Bekara officials? Wapi? Private. Ni prive ntabwo kagomba kuba kazwi. Bakoraga ngo MI6. Bahita bavayo. Ko bavuyeyo. Bimeze bite? Karacyatangira. Twigarukire sasa kuno. Hari mansera twabonye abamansera babite ngo nabanani. Abantu nyine baba barihaye Imana. Kiza cyanjye barankundwa n'abantu bose. Buri umwe wese baranyemera, abantu bose baranyemera. Urumva? Ako kantu muzi ukuntu gahenze ariko. Nawe uri kureba ino filime uranyemera, nanjye ndakwemera. Nzajya ngukubita filime. Full of grace. The Lord is with me. Sasa barakwereka yaje gusenga. Jesus. Imbuto ziri mu nda yawe Yesu Kristo. Mary, Mother of God. Ati Mariya mutagatifu, mama w'Imana. Pray for us sinners now. Usengera ibyaha byacu nona. And at the hour of our death. Ku munsi w'urupfu rwacu cyangwa se ku isaha y'urupfu rwacu. Bimeze bite? Mugore ari hakuno. Aba yaje gusenga Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana. Akana kaje hano bakita Muri. Uno mwana niyo twabonye bari guhiga. Yaje kureba nde? Ndetse umurera turumurera ukuntu bintu guri binakora. Fasha umusaraba arawikatisha. Ya mashapure mwambara kobwa arabibona. Umwana ngo ntabwo aravuga kuva yagira ate kuva bahura n'uramu. Delgado call you? Turi ku butaka Delgado yagwamagaye. Any news? Hari amakuru yaguhaye. Who? Inde. Bano bageze muri Kinyarwanda y'Igifaransa. It's not a problem. Ntabwo ari umufaransa ntabwo ari ikibazo. We've got company. Dufite abandi bantu. So we still have a lot to do. Turacyafite byinshi byo gukora gufasha abantu. And I'll meet you back at the chapel, okay? Sasa barakwereka ubwo yaje hakuna bagiye gufasha utwana ku mihanda akatubwira ati muzaze gusenga arabamukuruye. Buri bintu byose bimeze neza. Mwakiri. Biri iki? Reka abantu.น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย Ihaye Imana. ด้วย Sasa barakwereka ko bamukoraho. Tangiye kwibuka. Hari ibinajye yibuka kera. Agwa hasi. Bebe. Ni ibirara byamukure byakuruye wihaye Imana. Arangije hava y'abantu. Barakora ibiki? Baratabaza wapi. Ntabwo twamukoraho twebwe dada. Ngo leta yigendera. Ni ibirara byanyweye amatabi byisize iki n'iki. Bebe. Sasa bakwerekera none twigarukire hakuno. Hari abari kuvayo ndetse uko bavayo nuko nguko twabonye hari icyo bashaka. Hari agahoteli baje ngo hari umufaransa wundi guri gukora iki? On a un truc à manger? Non.
kumanza hano ntawe batumiye kumbe bavayo cyoma ufata iki yavayo ngo bafite abandi bantu bari guhiga umukobwa nabo muri urukingo uzitondera ibintu by'ingingo n'iki n'iki. Vous voulez quoi? Comme vous, la fille. She's in the bedroom. Umukobwa ari mu buriri iyo bashaka bavayo. Bano sasa bafashe umukobwa bari gupima niba nawe maraso bihura. It's not her. Ntabwo ari we. Bano baramuzi bafite ifoto ye. You can do this the easy way. Bino twabikora mu buryo bworoshye Sebastian. cyangwa se tukabikora mu buryo bwa Sebastian. They won't fit in a suitcase. Ariko ntabwo iri bujye muri suitcase. Kano gakobwa kagendana ibyuma ubwo araba. Oya baraza kugeramo. Turamwica. Twigarikira hakuno muragura ku mafaranga make cyane kakana gacaho kaba kari kwitembera bitese. ทายกันหน่อยเหรอ Hasa ไงบ้าง tuvuga ikirimi cyabo. ฟังนะฉันน่ะไม่รู้ว่าเธอไปเจออะไรในชีวิตมาแต่ว่ามีคนตามหาเธอโชว์รูปเธอ Kobwa sasa yatangiriwe n'utwandukobwa two ยังเห็นเธอที่ ko muri unuze hehe we. เล่นฉันไม่ได้เป็น Nta kindi baba bari kukubwira usibye kujya kuba joining. Iki ni iki do. Muraza kwihangana. กันเหมือน Yasobanuwe ibyo numva. Cyongereza. Bye. Jibara mu meshi. Hagaze harya ni mu migina. Muri korodori. Abari gushaka abandi bantu bacuruza. Kumba umwana yarerewe muri mu gipadiri. Barakwereka ajyaza akibuka. Kwibutse mu myaka 12 ishize. Kwereka myaka 12 ishize birabigaba nibyo byamwiciye abamureraga papa bamwishe kakiri gato baza no kwica sekuru bimeze bite hano bazanye igikapu cyuzuye amaraso rebe byatinze bigabo bivayo biri guhiga ahantu ku handi bakeneye iki umukobwa. SKOV Entertainment turamutse ukeneye ibikoresho byiza cyane Nyagatare Unique Nzari Limited baragufasha. Kimanuka kuri gare gatoya rompo wihari mu kuboko uri kumanuka werekeza mu hano gwa hepfo. Ukuboko k'ibumoso uhita wabona icyapa kinini cyane cyangwa Unique Nzari Limited. Aho niho ibikoresho byose biva amapasi iki niki bano baje hano mu kabari. Bimeze bite? Harababwiye ko bohereje karimu kuri tere bari gukurikirana iki niki bavayo. Please have a seat. Stay na icara. ออกไปน2 คนเร็วๆหน่อย Nop. A top tip man. Nop umugabo ugiye kumamaga tipu z'ingenzi cyane. Tell you gave me on that French crew. Ari amakuru wamaye kuri mu Faransa. Was outstanding. Yari amakuru y'agatanga. Work with Delgado. Urakoze cyane nkorera Delgado igihe cyose. When he told me you were back in the game after all this year, akimara kumbwira ko ngo wagarutse muri no game nyuma y'imyaka yose. I don't want to miss the show. Ntabwo urashaka kuhomba show kabisa. You still working for Uncle Scan? Uracyakora Uncle Scans? He's the only one who can still afford to pay. Niwe muntu wenyine ufite amafaranga yo kuba yanyishyura. I can arrange that. Ariko ibyo nanjye nabikora. But if you want to pay more, niba ushaka kwishyura amafaranga menshi nta kibazo. Kano kagabo bahita bagakubita ikofi. Take care of that thing I asked you about. Wite kuri buri kintu cyose nakobajije. I'll bring you that. Ndaza kukugezayo mu gitondo cya kare. Nta kibazo. Ndabayobora. Okay. Kano kagabo niko gafite amakuru y'ahantu uriya mukobwa ari. Byatinze.
abagabo ntibyatinze sasa bahita bavayo. Waje kubereka ngaho umukobwa ari baramukeneye bara kugira ngo we ufite umubiri urwanya indwara zose cyangwa se ibi virusi Ebola ibintu by'ama Covid byose ibintu babirenze abagabo baje hahandi neza neza wa munani cyangwa se masera wacu arerera abana. Can you spare a minute for waduherezaho umunota umwe altar boy kuri kino gisaza cyaho uzikora kuri aritari? Kiranaseka. I've got a present for you. Ufite impano. How can I help you? Twagufasha gute? Well, we're here with an NGO. Turi hano turi kumwe na NGO ni imiryango mpuzamahanga ifasha cyangwa se itegamiye kuri leta itanga ubutabazi iki n'iki. The needs for institutions. Twari dufite ibintu food and clothing and ndetse turi gushaka ikigo runaka gikenewe na nk'ibiryo, imyambaro, supplies, imiti like that. ndetse n'ibintu byose nk'ibyo ngibyo byo ku mashuri by'abana. You can help by icyo wadufasha. How many children you have here? How many? Wenda watubwira nk'aho abana ufite abahungu n'ibanga abakobwa. They're all God's children. Bose n'abana b'Imana. Don't distinguish between them. Ntabwo tujya tubatandukanya. We don't always know where they came from, but ntabwo tujya tumenya iteka ryose aho baturuka. we do know where ariko tuba tuzi aho bari kwerekeza abana bacu. to meet their Lord and Savior. aho baba bagiye kandi no guhura n'Uwiteka n'umutabazi wabo. Of course. Okay. Vuga make. Have you been working here long? Wigeze ukorana igihe kirekire? Long enough. Cyane bihagije pe. So you can help us. Muri make wadufasha. If it is to write down personal information niba ari ukwandika amakuru wenda y'umuntu ku giti cye my children, I ku will bana banjye noneho ibyo ntabwo nibuze kubikora. provide a list of ariko ushobora kuba nabahereza lisiti y'ibyo dukeneye by'ibanze, imiti, imiceri, imyenda and much more. Twabyishimira kandi tukanabikora neza. to show Ubu barashaka kureba. Okay, ntacyo nishimiye kubereka. Muvuye mbereke. Bakeneye umukobwa. dormitories are too small. Aho batuye ni hato cyane, aho barara. Kaza hano mukatwubakira. Abagabo baje bigize abatubuzi. Bari kureba utwana twose batuba. Ibintu by'amasuku. Hey there, kids. Abana. Hi. Bitese. Twatwicanye. What you guys doing? You guys drop. Bari gukora ibiki bari gushushanya? Cool. Can I sit? Because my knees kind of. Yicare se ko amavi yanjye ari kundya. Thank you. Cyane murakoze. Twana basanze. You guys want to see a magic trick? Ushaka kureba maji? Cyane. Ahita kura y'icyuma. You need a job as a babysitter. Urakora icyo ukeneye kuba ukora akazi? Kukurera abana wapi? Where do you think you're going? Uratekereza uri kujyayo. Bigabo ntamuwe bigira icara hariya. No, you ntaho ujya mu cyumba cyawe. I don't have a sister. Where is your sister? Sister wawe ari aho. Don't have a Nta sister mfite. Have a sister. You know what happens to little boys who lie? Uzi ikintu kiba ku twana dutoya tubeshya? You know what happens to them? Uzi ikintu kibaho? Hey, where's this big? Kurageza kuno sasa sanga bari gutera abana ubwoba babereka n'ibyuma. Kumbe yaramwitegereza gakeya. Come here. Vayan. Devil is everywhere. Ibi bibera ahantu hose. Sebastian. Wasiria Sebastian. Kuki tutasiga sister wacu ari kumwe n'abana tukaba twigene twazagaruka. Hey. Bebe. Kira kiba kivugiriza ahantu hose kiri. Ugera bareba. Yo. Kumbe umwana barakwereka. Uno mwana we ntabwo yabibagirwa. Bimeze biti. Yagiye kubona abona ikigabo cyageze n'ahantu yituriye. Yo. I'll tell you one thing. Kababwira ikintu kimwe. I don't like her eye. Amaso ye ntabwo nayakunze. And I definitely don't like the way she moves. No, n'uburyo anyeganyegamo. Nabyo sinabikunze. Inda y'Imana. If you want Mr. Steiner, I can take care of her for you. Ariko uramutse ubishaka Mr. Steiner namwitaho. Yes. Ntabwo igihe kiragira. She'll have something for us real soon. Aracyadufitiye akantu k'ibanze. Kano gakobwa ni agasazi ka danje. So, wabazanye none. Your intel is reliable, but amakuru yawe arizewe. Ariko dufite kuzagaruka. that's my problem. Ariko ari ikibazo. Yeah. What's that? Iki?
There's another man seriously hari undi mugabo ufite ushajwe ishinga no kuza kureba ari umukobwa ndetse no mu Rusiya. He is not very discreet. Ndetse amabanga yiwe bane yahishe cyane. I'll take care of that. Ndaza kubyitaho. Kiravugiriza. Barakwereka. Masera yaje kureba hakuno. Ni gake cyane. Twado filime tugenda gake. Sister. Ellie's gone. Mary. She's gone. Yagiye. Things are gone. Ibintu bye byose byagiye ntaga kiri hariya. Bitavayo. Wa mukobwa yabonye ko baje hano kumuhiga. Ubushize ubwo bwamuhigaga. Abantu bose barapfuye. Bo mu giturage ndetse bapfuye harimo na sekuru we. None yese afata umwanzuro wo gupakira utwo arigendera. Ari igihe uvukana impano idasanzwe ikakubera umuvumo cyangwa se ikakubera umugisha. Bimeze bite? Bimeze bite? Ibaze uvutse wenda ufite nka zahabu mu mubiri. Nicyo nzi cyo hari abantu bakurwanira moto. Wajya ubona inyeshyamba ku mubiri wawe. Umusatsi yibayeba. Abantu barango bagiye basimurwa n'ibintu by'agaciro. Bavumbura intwaro zo kugira ngo bazarwane. I had no hope. She gave me family anymore. Barakwereka sasa. Umukobwa yagiye asize yanditse akandiko. Ndetse yandikiye Masera atiki. I didn't have a family anymore. Umukobwa sasa yaranditse ati nta muryango nari nyifite. Arangije aranyakira ndetse amereza ibyiringiro. She gave me love. Amana urukundo. Filled with rage. Nuzuye umujinya. She gave me peace. Ariko yamaye amahoro. Nothing. Ntacyo nifite. And I found a sister. Ndangije mbona mushiki wanjye cyangwa se mukuru wanjye. Ambera na mama. I cannot say it. Inshuti. I can only write it. Ntabwo nshobora kuba nabivuga ahubwo reka mbyandike. Thank you, Gina. Wakoze Gina. Umukobwa amwita Gina. Uyu nguyu Masera. Umwana arakuze cyane afite imyaka za 20. Yaramwandikiye arangije ahita yicomokera. Turi mu bihe bya za COVID ngira ngo murabizi aho tugeze ubu. Turi mu myaka y'agatwiko ka SKOV. Maya. Sister. Family. Twashatse Mary ahantu ari hose. Ariko ntabwo turi kumubona. Find her. Ndazi kumubona. Vayo. Akwereka. Twigarukire mu mihanda yo muri Bangkok. Hari wafashwe twumvise ngo ari umurusiya ngo mubi cyane. Rubafashe baramubamba. Bino bigabo ni ibigome. Rebe. Kapila. Who are you? Urinde. What am I doing here? You are not in a position to be asking any questions. Ntabwo muri position yo kubaza ibibazo. Ariko ngusobanurire. You see that tube? Urabona ina tube? Tap on the end of it. Ndetse ukareba n'umugozi uyiriho. It's attached directly to your. Iriya neza ihura n'amaraso n'umutsi w'amaraso yawe. Turamutse tuyifunguye. Amaraso yawe araza kujya hano hasi kuri sima. Kuri floor. Gusa. If you cooperate. Ukorana natwe. We can fill you back up with fresh. Twaguhereza backup n'amaraso meza. Does that sound good? Kandi urumva ko ibyo bintu byiza. You are insane. Agatafari. Actually. Sure. I'm an artist. Usabrandi umwartist ubundi. Usanzwe. Put a gun in your mouth or. Ndaza gushira imbunda mu kanwa kawe. Nindangiza nzare power driller ni za mashini zicukura zitera imisumari imashini nyine ziba zisyo. No. Ariko wapi? You see, I invent things. Urabona ko ushobora kuba nazana ibintu. I create. Genda nzana ibintu nkabihimba. So what is your real name and? Bundi witwa nde ndetse urakora cyane. I'm waiting. Ndategereje mbwira. Dokan. Kirill. Dokan. For business. Ndetse nano kubera business. Kind of business, Kirill. Hanyuma se Kirill uri muri business. Export. Kohereza ibintu no kubyakira Kirill. Come on now. Kirill.
You know you can do so much better. Urabizi ko wakora ibintu byiza cyane kurusha ibyo. Diplomat. I swear. Njye ni ukuri kw'Imana ndi umudipolomate. Look at my passport. Reba kuri pasiporo yanjye bahita bakuraho wa mugozi. Bamuteye naba. Okay, I'm looking for a young. Ndi gushaka umugore ukiri mutoya. Bahita bafunga. You see what happens, Gideon? Kiri urabona ibintu biri kuba? Ariko anything else? Hari akandi kantu ufite? Anything else? For a friend and for inshuti. For his fiance. Ndetse nawe iri gushaka ngo fiance wayo. Fucking fiance? Fiance ni kuri kumbwira. Strangle you! Vuga ukuri. Ko bakomeza kuri kurani ko amaraso ameneka ari menshi. Okay. I was sent by Russian labs. Laboratoire y'Abarusiya niyo yanyohereje. Ndetse bashaka umukobwa. Umukobwa ngo utuye ahantu mu mashyamba. Ndetse akaba yitabwaho na masera. Tomorrow we go back to visit the. Mu gitondo taza gusubira gusura mu masera. Kuko uwo mukobwa ndumva ari akantu kadasanzwe. Hanyuma I'm afraid you no longer. Mfite ubwoba kutagira ikintu dufasha ubu ngubu. Don't worry. Kugira ikibazo. This won't take long. Ntabwo biraze gufata umwanya munini cyane inshuti yanjye. Amaraso buriya ni ikintu gyambaye cyane. Hari imitsi y'umubiri ku buryo ugizeho ikibazo amaraso agushiramo byihuse cyane ubwonko bukayabura n'umutima ukayabura ugahita wipfira. Byatinze ko bamusize. Twigarekere kuri masera. Niอะไรเนี่ยวันนี้มีคอสเพลย์ด้วยเหรอวะ Have you seen this girl? Kugeza ubu n'umukobwa ko bwagiye yamusize. No. Bapi masera ku kabari baze nawe. Have you seen this girl? N'umukobwa yageze umbona. Yaciye ari ahirya. Are you sure it's... Urabizi neza. Ni ibintu by'ingenzi cyane nashaka kumubona. Genda. Urebe ni umugore wipowe tapfa kumenya none ahantu yaje ni hahandi neza ari ka gakobwa gacuruza ko kabonye iduka ngo ritarangura. Yo ฉันต้องการพูดกับคุณน็อต มีธุระอะไร เกี่ยวกับเมลี่ barakwereka sasa. เดี๋ยวเข้ามาก่อน Injizwa bavayo hano abari boss iki n'iki nubaye utanga amakuru. Yaje kuma amakuru. ถ้าฉันตามหาเด็กผู้หญิงเจอฉันจะได้อะไร มันก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เธอให้ฉันมันมีค่าแค่ไหน ฉันมีข้อมูลในการตามหาเธอ เธอต้องการอะไร เงินและอิสรภาพ Sasa waje kureba umukobwa n'umunani cyangwa se masera yaje kureba umukobwa kandi umukobwa bano nibo batanze amakuru yuko umukobwa ari hehe. Erwa na masera none na masera umukobwa yamucitse. Bari abagabo baramushaka mu buryo butari official. Ibanga rikomeye cyane bakamusubizayo ari muzima bakagenda bakamukoraho ubushakashatsi iki n'iki bagakora ingingo. Barakwereka sasu ye samagara. Give me a minute. Umunota umwe. What? Iki. Get the girl back before. Ese turamutse dufasha umukobwa tukamukugarurira mbere yuko Stein amuzana. How about little bonus? Na ka bonus wadukubitiraho. And you know who Steiner is. Twagiranye deal ndetse Stein uramuzi. You will do well. Wowe ukora akazi kawe neza. Getting your information. Utanga amakuru. Never tries this kind of shit on. Taza kugerageza ibintu byose akazi ko kumuzana nake. Nibeshye ukambori wo muzana bakwica. Menyungu yazaho umukobwa ari. Yo. Hello again, sister. Bite sister nanone. I told you we'd be back. Nakubwiye ko tuzagaruka. Gabivayo. How kind of you. I have prayed for your soul. Nasengeye roho zanyu mumeze muti. I'm
afraid I'm not sure I have one of those. Mfite ubwoba ko nta roho ngira. Yeah, and I'm an atheist. Yewe none ndi atheist ni abantu batizera Imana habe na gato. Batagira n'imyizere. Sebastian, sister here is a servant of God. Sebastian no musista wacu uri hakuri no akorera Imana. She preaches for arigisha. Isn't that right, sister? Kandi yigisha ibintu by'imbabazi. Sibyo sister? God will forgive and Imana izababara icyaha cyacyo cyose. Nturamuka usabye imbabazi mu cyubahiro. ask and you shall receive. Uzasabe uzahabwa. I'm afraid I struggle with. Mfite ubwoba ko hari ibibazo byanjye no kubaha cyane. Of course I'm threatening someone. Cyane ko noneho ndi gutera ubwoba umuntu runaka. Bebe. That complicates things a little. Ibyo bintu bituma ibintu bidasobanuka ho gatoya. Enough with the games, sister. Tureke imikino sister. Where's the girl? Kobwa ari hehe? I don't know what you're talking about. Tuvuga ngo mbizi. Well, I think maybe it's time for your confession, sister. Ndakereka nicyo gihe ahubwo kugira ngo has the power. Imana ifite imbaraga. Niyo yonyine ifite imbaraga. God and me. Imana nge nayo dufite imbaraga. Ahubwo umukobwa ari he? I don't know who. Sinzi ibyo uri kuvuga. Sasa bamutera igishinge. Yo. Bebe. Masera wipoweye twabonye ukunda kwibuka ibintu byinshi cyane. N'ubu ngubu dore ibintu ari kubona. Yatangiye kubona. Muri ari he? Yatangiye kubona ibintu byo mu gisirikare. Abona abantu barasana. Yo. Bona barwana yumva abavuga neza nyine mu bandi. Kobwa ari tumukorera iki? Doza muhaye ni nyinshi cyane ntabwo ari buze kumara umwanya. Kanyira bapfuye. She's all yours. Buno wanyu. Pretty sexy for none. Yewa nabona amagize se nuze n'iki ku muri masera ntibyaba ari ibintu by'ingenzi. Me first. Kambanze ni kure tuntu twanje tu. Kino kirashanga uko kumufata kikamusambanya mu masera. Ibyatinze. Do. Abantu ni babi. Bahise bafata masera bamubamba neza nk'uwo yizeye ngo nago bemera Imana. Masera yakangutse asanga yambaye ikamba ku mutwe bamubambye nka Yesu Kristo. Kumusaraba noneho hehe? Yo. Bimeze bite? Kumusaraba wo ku rusengero. Se bamubambye muri za senyenge. Jejejeje. Bebe. Bararangije avayo. Imasera twabonye wipoweye uba wibuka ibintu bimeze ukuntu. Dore masera n'umusaraba we yambaye n'ikamba noneho bamwambitse barara umukobwa we yanagiye. Dore masera. Dore masera biracuriki. Yo. Jejejeje. Dore masera bamwambitse ikamba ry'iki? Nago bamwambitse amahwa. Bamwambitse za senyenge. Masera arangije avayo. Umuntu wabambwe ku musaraba ariko. Barakwereka twana twose yareraga. Barahari abantu baba badafite umutima nk'uko barabagabo bamubwiye bati twebwe wasengero zacu twe ko tutagira n'imwe se. Ari abantu batakigira zaro. So you know that for sure 100%. Urabizi neza ibyo ngibyo ijana ku ijana. Yes. Cyane. My contact things Kuma makuru atekereza on the way to the kumukobwa ari mu nzira ajya ku mupaka wa Bahamas. I already contract my friend there. Ndetse namaze no kuba nahamagara aba inshuti yanjye hariye. They're waiting for you at Kanchana. Barazi kuba bagutegereje muri Chandbara. I have selected the crew that will go with you. Nahisemo abari buze kugufasha ukajyana. Bari hasi. And who hanyuma se uriya ninde? He is my brother. N'umuvandimwe wanjye. He doesn't look very much like you. Ko atagaragara nkawe ko mudasa.
He saved my life. Yatabaye ubuzima bwanjye. Aruta umuvandimwe w'amaraso kuri njyewe. Wamwizera? Baretse amafaranga. But can I trust you, Nop? That's the important question. Ikibazo cy'ibanze, nakwizera none? Wowe? Yes. Cyane. Excellent. Byiza cyane. You better pray it stays that way. Cyaba byiza usenze bikakoma muri ubwo buryo. Nakwizera. Barakwereka masera wacu burya kuri alitari. Ahandi basengera. Urutuntu yifitiyemo. Ntabwo ngikeneye kwihisha. Hari umusirikare twatangiranye. Bakwereke sasa umukobwa ari hakuno. Bamaze kumenya amakuru kari kwerekeza mu gace runaka. Hari umukobwa waje amwegera. ฉันเองไม่ต้องกลัว ฉันกำลังจะกลับ turi muri Thailand banaza kwihangana indimi bari kuvuga kandi turangiye nago nababeshya kirazira reka สารภาพด้วยแล้วเธอล่ะกำลังจะไปไหน basobana akantu ku kandi hari umukobwa bahuye hano umwana agendana ifoto iki n'iki ขอนั่งด้วยคนได้ไหม kuva yabaho ntabwo aravuga ijambo na rimwe n'umwana zebiti kwigarukira hakuno barara sasa masera yagarutse hakuno kuri babarara bigeze kumutega I'm looking for a young girl called gushaka umukobwa mutoya witwa Muri. Bitis I will spare whoever gives me the information. Uwari wese uri buze kumereza amakuru ndaza kumubabarira. Hanyuma the rest of you I will kill. Abandi bose ndaza kubica mwese abasigaye. Ndababariye amakuru gusa nkeneye. มึงจะทำอะไรกูได้วะ Bivuga izabo. น้องกูตั้งเยอะ abana rwose. Bose wanyu nuhe? You work for. Mukorera nde? Ebaretse. One more time and I'll be the last. Ongera unkoreho ndaza kuba wanyu mubonye mwisi. Kimukora kuri masera w'Imana. Dore gukora kuri masera w'Imana nabifiringa neza cyane. Kure icyuma. Maso. Sezerano. Do. Nebe. Ho. Bajyamo nabarara. Bahaze rwici. Kobwa ubi cyane ngo ni masera. Yazikuyemo yamakanzu yambaye nk'abayede. Fire. Wapi? Nawe wanywe nkurwa abandi kapfito. Rangije? Tavayo. Yungu yakinnye n'umuntu udakinishwa. Amazi. None. You want to touch my hair again? Cyashaka gukora ku musatsi wanjye. If you want. Iyo bikoshaka ngaho ukoreho. Urumva utoroshye. Now that we're intimate, tell me, who is your boss? Boss wanyu ninde? Give me a name. If you alive. Ndagusigura muze. เขาชื่อนบ And where can I find this knob? Wo Nop ninde namubona he? Witwa Nop ka gasore twabonye. เจ้าของเฮลคับ Okay. Where is he now? Bari he sasa Nop? ไปไหน Nop ni umusore gutanga amakuru. มึงสัญญาใช่ไหมว่ามึงจะไม่ฆ่ากูอะ You're right. I have to stop killing people like this. Avugisha kuri. Mfite guhagarika kwica abantu muri ubu buryo maso yayamenye. Yakibwiye ati nkora ndaba umuntu wa nyuma ufashe. Cyangwa se ubonye mu isi. Just kidding. Nakinaga. Baby. Byatinze. Vayo. Hi honey. Temo bebe. Nakinjira. Hagarara. Sana tugusake mbere ko winjira aje kuri ka kabari gakoreraho mwito ngo Nop. Nop twabonye gutanga amakuru. Abe. Bebe. Ntabwo bibuze kunyeganyega. N'utuntu dusanzwe gusa.
pararizo ugiye kurwara iri aho ngaho. Right above the first thoracic vertebrae. Ni ikibazo wagize gifite ahantu gihuriye n'urutirigongo rwawe. Where is your... Kambwira boss wawe yakubise umugabo ahita murwaza pararize. Pararize usigaye ukoresha amaso yonyine wumva nta kibazo arica. By'akanya gato. Ure bisa nawe yahoze ari umwicanyi wa danje arangije ahita avayo afite imbunda mu bantu bari kwibyinira. Buretse hari abasekirite barinda boss na bodyguard. Kondo ryawe se rirakomeye. Hindukira vayo kumbe fire kuri boss abasekirite be kwabwa ku mutwe. Harya umuntu agutungura akanagutera ubwoba icyarimwe. Bite banza kureba niba afite ingingo zombi zuzuye. Uri kunywa? Bebe You know who I am? Zondi we? A walking dead. For the CIA and MI6. Yangura CIA ngakora na MI6. Believe me, it's overrated. Izere ibyo ngibyo birarenze cyane. You work for whoever pays you. Ukora wese araguhemba, ukora uguhemba wari wese. MI6 CIA cyangwa se n'indi myanda nkayo. Who the fuck are you, huh? Wori cyandi. The worst thing that'll ever happen to you. Ije kintu kibi cyambere kigiye kukubaho. You just a fucking nun. Kandi uri maserura aho ngaho fake. I was. Niko nahoze. Okay, now that introductions are done, you will answer my questions. Sasa ibyo twavuganagaho by'imbanzira ibyo kubanziriza iki n'iki byarangiye ugiye gusubiza ibibazo ngiye kubaza. You think you can just uratekereza wambaza and I'm going to answer. Hanyuma nanjye gusubiza. That's what you think, huh? Kutekereza sibyo? Wapi? I think you're going to suffer so much. Ndakeka ahubwo ugiye kubabara cyane. Nindangiza nkubaza ibisubizo. Sorry nkubaza ibibazo umpe ibisubizo byabyo unansabe kukwica. Tell me now. Bwira. Why does the CIA Kuki CIA MI6 n'abandi bicanyi batatu bari gushaka umukobwa muto? I can't speak. Ntago navuga. Sasu tekereza myinshi cyane. Don't worry. Kugira ikibazo. High speed bullet that penetrates. Ni sasu ryihutaga cyane riciye mu maraso yawe ndetse no mu mubiri wawe rikubita igufwa ry'inyuma. It's painful but not lethal. Biraryana ariko ntabwo ari bibi cyane. You give me answers and I'll stop. Nusubiza ntabwo nibuze gukomeza. Or lie and I will. Ubeshya cyangwa se utindiganya gatoya ndakubabaza cyane. Stena. Ni ushaka umukobwa. He's been hunting her for. Amaze igihe kinini cyane amuhiga umukobwa. Continue. Komeza. Subiza. Fuck man. Umugabo w'agatangaza gapfa. Steiner is involved in one of the largest pharmaceutical. Ari gukorana na cyangwa se bya bigo bikora nyine imiti binini cyane byo muri leta y'Ubwongereza. Bamaze igihe kinini bahiga urukingo kuri virusi nshyashya ngo ugiye kuza. There are billions of dollars at stake. Hari amamiliyoni menshi cyane. It's way too big for you. Ndetse ni byinshi cyane kuri wowe birarenze. I want to create a huge clinic and make a billion with a vaccine. Barashaka gukora icyorezo gishyashya gihambaye barangiza bagahita bakora inkingo zacyo. Don't stop there. What I know. Ntabwo bize guhagarika. Mostly an epidemic of mother. Icyo nsi nuko ari wowe icyorezo gihambaye cyane je. Gambwira aho bari. If you don't tell me where I'll find. Nutambwira aho nabasanga. Hurt you. Ndaza kukubabaza. I know how to do that. Kandi nzi uko bikorwa. Uko niko kazi kawe. There are 120. Hari uburyo bwose bugera ku 128 bwo gutuma umuntu ababara bidasanzwe kandi bwose ndabuzi. Bwira. She took the bus to the south. Yafashe bisi ijya mu majyepfo ndetse hafi y'umupaka wa border. Noneho sasa bamuriho. Sena naza kuhagera mbere kuhagera. Kuki mwishe abana ku rusengero rwanjye? Ntabwo byari njye. Byari Steiner.
Your friends that I will kill all those. Bwira inshuti zawe ko ndi buze kuzica zose. Kill the children in my church. Kica abantu bose bisha abana. Their friends. Inshuti zabo n'inshuti zabo zose bose nzabica. Understand? Uranyumva neza? Unagukorera ihohoterwa gusa kuri kumva. Babikoze bose niba mukoraho ndabica, nzabica no kuba barisha utwana twose narira gato. Yo datawe. Rebe. Sasa umwana yavuye muri bisi aragashuti bahuye. Aho yaragera nubwo yarahazi. Yahuye n'umushuti hakuno. Ariko uriya mushuti twe turamuzi, twigeze kumubona ahantu ku kabari. Bavayo. Bite. ไปไหนกัน คืนนี้หนูทั้งสองคนจะขอมาพักที่นี่ได้ไหมคะ ได้ ขอบพระคุณค่ะ Good news for me. Amakuru meza ufite. That fucking nun kunyinisha. Uriya mujinga ngo ni masera yaje iwanjye. She shot all my men. Abagabo banjye bose arabarasarangije nanjye randasa. Who the hell is she? Buri ni cyante. It's a total graveyard here. Iwananga ni ibintu bijyanye no gushyingura. Not dead, so I don't want to hear your fucking bitching. Ntabwo cyakumva ubugoryi bwawe bwa bitching ni. Tell me about the girl. Bwira ibijyanye n'umukobwa. You didn't find this time when ntabwo wanyumvishe neza witonze. Byo navuze. You want to kill us? Ashaka kutwica. And you too. Kandi namwe akabica. No nabo mukora nabo sinabo muziranye. None, I'll take care of. Je ntabwo mfite ikibazo cyo mase ndaza kumwitaho nyuma. Fucking girl. Bwiraho umukobwa araho. This is a small mission near Kanchanaburi. Bwira hano ari. And you're sure about that? Urabizi neza cyane. Uriya mukobwa tubonye uri kumwe na kakana kacu bari guhiga yahoze akwerera n'umugabo. Yo, bimeze bite? Mambo vipi ni SKOV mu cyumva? Tell me, when you left Mother Teresa, what condition was she in? Ariko wa mu masira mu musiga mwari mwamukoreye biki? Dying. Kwasuza ari ararenze byo gupfa. Make Puncture's pilot. Kwe twamura bambye none nyakuba. Nibyo? Well, guess what? She's alive and well and she just wiped out. Urani muzima ndetse arashaka kudukura mu nzira yamaze gukura mu nzira kimwe cya kabiri cy'abantu bacu. Be coming for us next. Baze kutureba twebwe azukura mu nzira y'abagabo ba Nop. We'll fucking take her down, sir. Turamushyira hasi nyakaba. None nagakobwa sasike nawe ukabyumva neza. You fucking people. Ese yarakaye. Bize biti. Yo. Bica modoka zikorerwa ngira ngo murahazi muri Felisi Auto Spare Part. Niho imodoka zikorerwa ibamurashe. Dala ni mumla ka boss. Bose baje kumuha raporo. Rabavaga sasa. So are they. Captain Kia. Baje kurema ngo witwa muri Captain Kio. I heard you can organize the next. Yumvise ko ugiye ngo gutegura uburyo bwo kuducikisha. That's possible. Ibintu birashoboka? But not from Thailand. Ariko ntabwo nabacikisha muva muri Thailand. I have to cross the border. Mfite kugenda nkaca ku mupaka. I don't feel like having the Thai army fucking in the ass. Sinzi ko naba nifuza kubona igisirikare cya Thailand kiri ku gatafari ka. Neither would I. Nanjye. Where then? Hehe rero. Rebe, barashaka gufata umwana hari team ngiri buze kumufasha. Here. Bakaza kwigendera. Mu minsi ibiri. Hano. What kind of cash are you talking about? Mafaranga mwavugaga nangahe? Plenty. Beza cyane niba kandi ushishikajwe. Katube tugwayeho. I've got this sexy ball breaker with a tight little ass that I'd like you to send straight to hell for me. Baby, I'm in. Birimo sasa hari ibyo bamuhaye babukeneye ko bakorera nabo.
mbere ko bamwishyura fresh ibyatinze twigarukira hakuno hari masera ari kurara mu mashyamba keneye umukobwa yarakaye reba tugiye gusubira muri ya maseri noneho kafi sasa yatewe fire wapi turuka inyuma barica bya bigabo tubonye sasa umukobwa wacu twabonye hari umuntu wamuzanye ndetse n'uwo nguwo uno mukobwa hari aho twamubonye nubwo yahinduye imisatsi akiraho rebe kumbe buretse byiza cyane kabisa Sony Nope araza kwishima cyane wakigenda n'umukobwa nuwa kure wa mugabo ngo Nope You remember me? Uranyibuka? Uncle Stein. How could you forget? Ute wakibagirwa? Look at you now. Rero grown up. Reba ukuntu wakoze ubu ngo. Must say you were a difficult one to track down. Ubundi nakavuze yuko ugoranye ko umuntu yakusaka akakubona. Do you know how many men died? Ese wabuza abagabo bangana iki bapfuye? Kugira ngo bakubone. Fata amaraso turebe. Rebe. Sasa uyu bamufashe umukobwa baramufashe iki ni iki barenda kumusubiza muri mu Bwongereza company zikora inkingo ziye kumugenzura tuntu bari kumutera Rebe So you're fucking done. Everyone's so pissed up about it. Buri muntu ababajwe no kunguno nk'umuranga ngo afeke wo mu masera. Don't bother talking. Utaza kuvuga. I have nothing to ask. Ntacyo ufite cyo kubaza. I paid to kill you. Jebanshye kugira nkwice. Go fucking die. Kandi ugiye gupfa. Kumbe. So it's true. Ubica twamubonye. Burmese are only good at killing women. Gebwe muri Bamasi. Wicyo muzwiho no kwica abagore ndetse n'abana. You want to play? Shaka gukina. Daddy. Dukina umukino wa papa na mama. Hand me the goddamn grenade. Umereze grenade. Kigabo kiri hakuno. Bavana yo grenade. Rebe. Usually in our culture, women stay home. Ubundi sasa mu muco usanzwe wacu abagore baguma mu rugo get laid every night. Bakajya baryamana n'abagabo babo buri joro hoping to bless. Bizeye ko bazafata neza abana. Maybe your God wanted. Ariko Imana yawe ishobora kubishaka kukugerageza. You fucking chance. Kandi ngiye kuguhereza amahirwe yo kugira ngo ugeragezwe nayo. You fuck on my man and you die from ecstasy. Cyangwa se abagabo banjye bose muryamane uze kwitwa n'ibyishimo ecstasy. You play a cyangwa se wemera ukina umukino. You die anyway. I love games. Nkunda imikino. Okay. Kadukine rero. One of you has a grenade. Umwe muri mwebwe araza kuba afite cyangwa se buri umwe muri mwebwe araza kuba afite grenade. A pass on his. Iri ku mubiri we. The first one who pulled the umuntu wa mbere uri buze gukurura pin ya grenade akayikura ku wundi. Araza ko batsinze. Baramuhambura kuno ngo bagiye gukina imikino. Barabizi ko bari bumwice. Nabarara. You need to understand the game. The point is to place the grenade out of the reach of your opponent. Ikintu ugiye gukora kibanze muri no mukino no gukurura pin ya grenade iri ku muntu muhanganye. Uyikurura imuturikana. Utangire rya. Utangire none. Bose bambaye grenade. Sasa. Boxing. Hebe. Yo. Bano basasa bari kumufana, bari gufana ikigori cy'ikigenze cyabo. Masera. Hebe. Wapi ukurwana. Grenade ziba ziritse bakuraho agapini. Iguturikana. Fata umukobwa. Bigabo ni ibisore. Arangije akuramo. Yo. Pini yarawayikuye. Do. Uyu sasa nawe yayikuyemo kare.
kandi arangije ahita asubizamo. Ari ukuntu bazisubizamo n'iziturika kino biragicanga. Iri inyuma yaturitse atyo. Kobwa itavayo. Fire. Keneye kujya gushaka umwana we. Grenade hakuno. Ya grenade bamuhaye. Ngira ngo basubira inyuma. Ntwaro hasi. Hano bayituritse noneho umuntu beze nk'ikihebe. Yo, kobwa bisa nafite umwitozo wa danger barangije bahita bacaho. Afite grenade mu ntoki burayirekuye gatoya. Kari akamodoka kahita kabushwambagara. Rebe. Ramukinga aravugiriza bikandya mu mutwe. Sasa kano kameze nk'agasazi. Umuntu yaravugirije gakura y'ibyuma. Ukunda kuvugiriza turamuzi. Ni mugenzi wako. Kura y'ibyuma. Karangije kavayo. Umuntu ahita apfa. Kavayo. Ufite ikirwara mu mutwe. Korana na boss. Mr. Steiner? Mr. Steiner. It's a match. Ni we birahura neza cyane. Amaraso arahura. Yes. Yes. Sabi. Come. Fayan. What happened with Vasiliev? Vasiliev Samezat. Why did you kill him? Kucyumwisha. Ko numvisha umuntu apfa kucyumwisha. I had, sir. Yarari kuvugiriza bikandya mu mutwe nyakuba. You're sick. Uzikurwaye. I love it. Kandi ndabikunda cyane uburwayi bwawe. Nibyo? Cyane. Ubikunda zabamara. Kabisa n'abantu baba barwaye bifitiye uburwayi bwa danger. Byatinze. Twabonye amakuru meza cyane, amakuru meza cyane ahambaye. Uko babonyaga amakuru ari kuza kayo ni stain uguhamagara itaba akiri itaba. Listening. Steiner wants to know if everything is. Steiner ashaka kumenya niba buri kintu cyose yabatumye bikimeze neza. Bwafashe beach. Mission completed. Mission yarangiye. Kubwo ari kuvuga ikijwi byiza cyane. Steiner wants her head. Steiner ashaka umutwe we. Turabyumva. Nagashinze shawe. Bye Blondie. Bye Blondie. Sasa uwo bari kuvuga ngo byagenze nabi. Yaje akora ku kigo cyabo cya gisirikare aho bakambitse iki n'iki. Yo. Ndetse azanye n'umugabo bamufatiye bamwicaje kuri iki? Kuri grenade. Ufite grenade ari munsi. Byatinze. Bavuye bamwinjiza hakuno. Yo. Arangije yafata grenade. No, I shouldn't get used to it. Ndabizi ko ntaga kwire kuba nabikigerageje. fucking do? Bakora ibiki? Fashe grenade ayishyira mu majyepfo ari hepfo. You cannot. Icyo ukora ni uguceceka. You fucking man. Go to hell. Kajye mu kuzimu arangije amutomika. Atanyeganyega. Ndaje gato. Isigiye grenade shabu. Anyeganyega gato. Grenade yiti muturika. Byatinze. Barakwereka umwana ari. Bamaze gupima basanze ari nawe kuko bagiye gusubiza kuri za kampani zabatumye. Gore yaje akora. Kumbe fatiki itunapfa turu. Avayo. Hey, my little angel. Bite kamareka kanjye gato. Yo. Bimeze bite? He didn't make it.
hari icyaturitse bahita bapfa bacaho kumbe icyaturitse ni wawe ni gutabikoze bamusigiye akazi kagoye ni kukubwira ngo nuhumbye amaso rero tuturika shaka muri umukobwa none ahangaha bahita bavayo kureba hakuno bageze hano basanga mugenzi wabo ewa namugiye uri masera buretse masera yaciyeho mfite umwana umukobwa hagarika utaza kunyeganyega kumbe hari icyaje niba kiri ku burebure basasu kubwe iri hakuno ฉันรู้ว่าแกซ่อนอยู่แถวนี้ gushyira imbunda hasi n'umusirikare ubundi wayemeje gupfa nko kuvuna umuheto เรามาเล่นอะไรสนุกกันดีกว่ามา sasa ikigabo hakuri none ikinyeshyamba cyarabande kijya gufungura ku mwana ugiye kuba kubiki kumbe cyuma masera ni mubi cyane rebe Frese auto spare part imodoka zose zo mu bwoko bwa Kinyarwanda barazikora ndetse bagura n'imodoka bakanazigurisha bamagaye kuze keringo 9 10 9 yo and a nun and you let them get away. Boss wabaretse baragenda. What the hell is wrong with you? She killed Kill. Yishe Kill. Nope, said I could trust you. Nope, yavuze ko nakwizera. She not fucking none. Ura ntabwo ari umunani, ntabwo ari umunaho ngaho fake w'umumasera. What are you telling us? Uri kutubwira ni ibiki? Fire! Ya nshuti yanuze barayica. Ye arapfuye. Karasasa kaba kabyishimisha. Any more questions, huh? Ibibazo byinshi mubaza. Anybody? Reba. Telefone irasona. Ari abantu bundi babishimiye ibintu byo by'ibirori. What do you want? How's everything going? Ibintu byose bimeze bite? Well, we're down a few men. Dufite abagabo babaye hasi be. We're gonna need some back. Turaza gukina backup buba bidatinze. Kill. Well, Kill. He's reincarnated. Kill, ubu ngubu yageze mu buzima bundi bushyashya. The nun? Yishwe na? Yeah. Yego niwe mwishe. Masera. The killing machine arica. She is a fucking ghost too. Akaba nanone akaba ari n'umuzimu. What do you mean? Ushatse kuvuga iki? Contact at immigration in Bangkok. Ati abantu bo twavuganye bo muri immigration muri Bangkok. They have nothing on her. Nta kintu kimwe bamufiteho kuko wabivuze. Ni umudemon ni umuzimu. Even her fingerprints. Yibaza ko na fingerprints ze nta hantu hamwe zanditse. Looks like my past is coming back. Bisa naho ahahise hagiye kuza kunkurikira. I'm here. And we're gonna need helicopters. Tugiye gukina helicopter ndetse n'abandi bagabo. Stand by car. Kandi benshi umenye ko tutamukurikira turi mu modoka. Hanyuma ari gutiribuze kuza muri icyo gihugu cy'abandi. Mfite helicopter. Use your Burmese contacts. Koresha abantu bose muziranye muri Burmese band. And my brother, I want to talk to him. Yere kuvuga n'umuvandimwe wanjye sasa umuvandimwe kimaze kumwica. Fucking asshole. Get the fuck. Ma. ฉันจะได้กลับบ้านแล้วนะ Sasa barakwereka hano hari wagurishije iki n'iki. Umwana w'abandi burango tujya twibaza ngo ahantu Yesu ngo ลูกน้อยด้วยนะ Yuda amaze kugurisha Yesu agiye kurira ibya biciro bye 30. Hano aramaze kugurisha umwana w'umuntu. None Yuda yagurisha umwana w'Imana. Iyo wa. นี่แม่เองนะเดี๋ยวแม่จะได้กลับบ้านไปหาลูกแล้วแม่จะได้กลับไปก่อนลูกน้อย ihugura akadomo net buri umaze kumenya buri kimwe cyose hakorerwa tujya kwanika ngo ihugura akadomo net akadomo rwa 300 yakugeza kuri 5 bakagukubira kabiri maze gukora udutest tuba dufite n'ibisubizo byatwe amafaranga yaraje Sani ni ibiki maybe I can help you hari nagufasha Is that right? Nibyo How are you gonna do that, huh? I'm listening. when I was on the ibyo bikora gute
bite ko ndi kukumva bwira bus with her. ndi muri bisi ndi kumwe nawe. She carried a photograph with yari afite ifoto ya kera like a teacher. isa naho wagira ngo n'ubutunzi buhambaye sorry yari afite. It's what her village. natekereje ko gishobora kuba ari igiturage cyiwe. I had a feeling that she wanted to go back. buri gihe ukuntu numvaga ko ashobora kuba ashaka gusubirayo. I remember the name of the village. ndetse ndibuka n'izina ry'icyo giturage. hano sasa baje bamurakariye yamugurishije none bamubuze. ni ahantu bita ngo muri Bani Poloy. Look at you. Ngaho irebe. Beauty and some brains. uri mwiza cyane uzi n'ubwenge. What were you doing in Bangkok, huh, Sunny? ese ubundi urakora iki muri Bangkok, Sunny? ukoraga iki? uri najyaga managing abakobwa zanamo n'abandi bashya. okay baza kuri Sunny. Sunny managing abakobwa se babakoresha iki se Sunny? ikigabo sasa hano ni ikigizi cya nabi twigarukira kuno ku mukobwa bimeze bite baramushaka abamushaka ni baba boss noneho bo batagirane bibuwe basi wagenda ugafasha abantu bigo bi ntabwo navutse muri ubu buryo nanjye. sinigeze mbaza buri kimwe cyose. I was programmed. baramfashe baramporogaramu cyangwa se nabaye programmed kwa kuri nyine bagenda bakakwinjizamo ibindi bintu bitakurimo bitari neco. I wanted to change. nashakaga guhinduka. To help others too. kugira ngo mfashe n'abandi. Change the world somehow. tangize uburyo bumwe cyangwa ubundi nanahindura isi. I wanted to protect you. icyo nshaka ni ukukurinda. To protect children. kurinda abana. The children I will never bear. abana ntazigera ngira cyangwa se nagiye nihangana. But sometimes gusa rimwe na rimwe words are not enough and amagambo ntabwo abahambaye cyane ndetse nubwo abahagije change the course of destiny. ko yagira imbaraga zishobora kuba zahindura amerekezo. Maybe God never forgives. ahari Imana ishobora kuba itagibabarira. ndetse rebe And my hell is on this earth. ukuzimu kwanjye gushobora kuba kuri ku isi. urashaka kujya kuba kwifatira abana akabagira neza bize bite ko bwaje kuno ntabwo ajya avuga. niba abantu baba barabonye byinshi natwe twabonye byinshi ubu mbona ntabwo njya mvuga mu buzima busanzwe. panipuye vuga make nicomokera gusa ibintu byose mba mbifite muri konto. mfite n'ibipangu myinshi. To me you are special. sinzi niba koko ibyo bavuga mu maraso yawe birimo ariko icyo nzi ni uko amaraso yawe ari special. mwana muto Never ndetse them hurt you sinzigera mbareka ngo bakubabaze like me when I was a child. kuko umeze nkanjye nanjye nkiri umwana mutoya. ni akana kitora muri hari abantu mubona ukamenya nyine wanabafasha. hari abantu ubundi bikururira ubufasha ukabona ni abana beza baritonda bameze nka SKOV bakora utuntu twabo bipuye. barakunditse iki n'iki. umwana yafashe kagakufe agahereza masera wiyemeje kumurinda ngo nawe buriya bamugize baramupurugaramye twigeze kubona ukuntu azi kurwana. masera benshi barabitoza kuba ba masera bakiri abana ariko uriya we nyuma yo gukubita abantu no kubica yese ajya kwiha Imana. ibaze Imana ifite afite amateka sasa sena afa Bring back up. brought 10 men here. abagabo 10 nazanye hano byiza cyane. Let's roll. twagera dutandukana. Last round. What about Sunny? hanyuma se Sunny She's gone. yagiye. Sunny kagakobwa bavuga ngo ni keza kagambaniye Amerika wacu dore uko bakagenje. bigabo n'ibiti nabo binyuze hose birica. ndetse bari kumamagara
twigarukira kuno. Hano bano bahise baza hakuno muri cya giturage aho umwana yacitse ava, ni muri Thailand n'ubundi yaracitse tajya Bangkok, kuko wacika uvuye za Rusizi ugahita wigira i Kigali mu byaro bya za Rusizi. Tanyeganyega barakwereka bageze hakuno, umukobwa atangira kwibuka ibyabaye ndetse ntugire ikibazo, byose biramera neza. Bamukubiseho ibipimo, izera buri kantu kose karamera neza. Bamukizeho za mbunda, hano pfukama witonze, baba bagufite. Bavayo nyir'ubwite, intumwa ya rubanda. Hello, Gina. Bite Gina? Finally, our paths cross again. Kanyuma nanyuma urugendo rwanjye nawe rongera rurahuye, inzira zacu zirahuye, bisa naho baziranye. Rebe ntibyatinze bamuzana hakuno. Caged like the wild animal you are. Kugufata tukakugira caged cyangwa se tukakuzirika tugufunze nk'inyamaswa uriyo y'agasozi. Where's Millie? Millie, that's no longer your concern. Kunaga ibiki kureba. You've given us quite a bit of trouble, Gina baby. Wagiye rwose uduteza ibyago bihambaye cyane Gina baby. But I gotta admit, I'm impressed. Gusa nemeye ndetse ndanishimye cyane. You haven't lost your killer instinct. Uracyafite bya byumviro byawe by'ubwicanyi. Nobody calls me that. Nta muntu n'umwe ukinyita ibyo bigambo. All right. Okay. You know, ariko urabizi, life is funny. Ubuzima buramba bumeze neza cyane bushimishije. Waragiye urabura imyaka yose, all the way on the other. None dore ndongeye ngusanze ku kindi gice cy'umubombe wacu. Kino kigo just Bwongereza. Ariko wigeze utekereza ko uzasiba hasi hahise? Just reinvent yourself. Kongera ukigira mwiza. What triggered you, Gina? Iki cyakuzanye kikakugira gutyo Gina? What was it that cyari giki made you go rogue? Kino cyatumye uba mubi cyane. Was it when you gunned down the Guzman family? Ese no kwari umaze kurasa ba Guzman family? Muryango wa Guzman. Wa muryango twatangiye hari umusirikare muri kubarasa. Nuri umukobwa barasa. The wrong target, please. Wait. When you annihilated all of them, including the little boy. Ese nige wari umaze kurimbura bombi ndetse harimo n'akana gatoya. Kumbe yarabanje arasakana mbere ko arasa papa wako. Yo. It was a rotten. Yari misiyo mbi cyane. I killed innocents. Bishe abantu b'inzira karengane. Bicura ubusa. You crossed to bear the boy. Wari umusaraba wawe kugira ngo wikore ura mwana. That's why you took Melee in. Niyo mpamvu wafashe Melee ukamurera nk'ari umwana wawe bwite, ukigira marayika murinzi. You're a killing machine. Uri imashini yica. Nothing more. Igomba kwica nta kindi kintu ikora. Subira inyuma. We traveled the world to search for a special. Isi yose twarayizengurutse turi gushaka umwicanyi umeze nkawe. Gukora operasiyo za leta itari yiteguye kugira ngo ibashe kuba yazibazwa. Kumbe Your parents abandoned you. Ababyeyi bawe bagusize. You were just a child. Ubwo wayo ukiri umwana uhambaye cyane, ukiri muto. We were looking for. Ndetse neza wari ufite ibikuranga by'umuntu twari dukeneye. Yegonya kubaho. After that it was just a matter of nyuma y'ibyo training, programming. Cyari ikibazo gusa cya porogaramu ndetse n'imyitozo kugira ngo twongere tugusubize freedom yawe. Twagomba kuguporogaramu tukakugira neza cyane, hanyuma tukagusubiza ubwigenge bwawe. And Gina. Hanyuma Gina, Gina uko yanganaga. I'll miss you. Zagukumbura uko cyamubwiye. Kirangije kiramurasa. I took you in. Narakuzanye. I protected you. Ndakurinda. Like you were my daughter. Ariko wari umeze nk'ari umukobwa wanjye.
tugiye na fero yacu yiwe cyarayishe Gina project umukobwa bari bamu Are you not my father? ntabwo uri papa wanjye You robbed me of my life. wanyibye ubuzima bwanjye I sent you to kill Guzman. nakureze ujye kwica Guzman. Me. Once I knew that prick was going to testify ngewe kuva igihe namenyeye ko uramuginga against us, agiye kuzahagara imbere y'urukiko akadushinja. they put him in witness protection in Mexico. barangije ngo baramufata bamushyira muri witness protection na nyine bashyira abantu hari inzu y'umutekano w'abatanga bamenye muri Mexico. menya neza ko ari we mahitamo yacu yonyine You would obey in the blink of an eye. kuko niwe muntu wenyine wari kubaha nkaho utagira amaso kumbe I gave the order. njye watanze itegeko I lied to you. narakubeshye. Now here we are. noneho turi sasa bari bamubwiye ko uramuga bacuruza ibiyobyabwenge gica basuri ku mwana agenda. We're gonna kill you all right. ugiye kukwica n'ubundi. Girl. hanyuma umukobwa She's gonna become our little lab. araza kuza tugendane aze kuba akantu ko muri laboratwari ndetse ibintu by'ibanze ngo biri mu maraso ye baraza ko bari kuyamuvomamo. But I don't want you to think you're gonna. ariko ntabwo ntekereza ko baby. utaza gukomeza gutekereza ko ibingibi biri buze kuba hari gina baby. Oh no. Click. We're all gonna get very, very rich. No. Thanks to our little guinea pig. reka tuse dushimire kariya kagurube kacu tugiye gutwara kakadugendera abakire. wewe gusa ntabwo uri buze kuba uhari. Girl. muzane umukobwa muzane vuba bavanayo umwana ukiri mutoya ngo bashaka gutwara mu ibanga rikomeye. buriya ari ibintu byizwi nyine baraza bakakwinginga bakabanza bakanakubwira bati vege kudufasha uduye ku maraso ya turayakira. Mary, I wanted you to see that miracles don't exist. icyo nashakaga kureba ni ukugira ngo umenye neza ko buri ibitangaza bitajya bibaho. Like your father. ka papa wawe your grandfather. ndetse na sogokuru wawe. I'm afraid she's gonna die too. mfite ubwoba ko nawe agiye gupfa. Fire! Ho! dore ngarasa umukobwa masera bwa mbere yarasakuje uyu. You can talk. wavuga She can talk. yavuga rebe kubwa n'ubwa mbere avuze. That's what I call some pretty. Iwana ibyo nibyo niti byiza cyane byo kuvura therapy. So hanyuma dead. yapfuye. Kubwa hakurino twari tuzi ngo ni ikiragi wakinyendaro. ijambo rya mbere yavuze Imana izaguhana. Well, if Gina here couldn't get the job done, Ewana ubwo Gina atabashe kuba yasoza akazi. I don't think God said. Sinekereza ko Imana nayo ifite imbaraga zo kuzahagarara neza. What do we do with her bodies? Muryango we tukoresha iki? Let her rot. Ureko bari like a dog. Nkimbwira aho ngaho. Ikigabo ni ikigome. Umwana baramubabaje kugeza avuze. Mu gitondo saa 12 turaba twagiye. Yo. Bimeze biti. Mambo vipi? Uwo barashe. Ntiwareraga umwana. Yo. Sasa byatinze arabavuyeyo. Relax. Kakagabo sasa kamwe yarasheje ubundi kabahaye amakuru. Naje no kugira ngo urekure Gino. I'm here with a field tiger. Ndi hano ni kumwe n'abakomando bo muri Thailand baki cyane. Listen to me. Nyumva neza. I'm fed up being with the wrong side of the bad guy. Naretse kuba narambe kuba ku ruhande rw'abantu babi. And I will not try. Ndetse nagerageje byinshi cyane byo kuba umucakara wa Stein. Can I fight with them? Ese basi nabona gutabarwa. Redemption. Can I? Nibyo. Nabona gutabarwa. Kwe wari warihaye Imana waba ubizi neza. Tugahita tunakorana. Nangije. Fata kuntu umusaraba burango. Ku musaraba niwo mukiribya.
Besides, he killed my brother. Nyuma yo kwica umuvandimwe wanjye turaza kwita kuri bari abaginga muri Bahamas. Gina, you do what you have to do. wowe ukora icyo ufite gukora. Akira abantu bari abadatinda mu bibi kubitega pisto. Twagiye twebwe. Yo bimeze biti bahita bazakuru baramuhambura. Kobwa bamurasha ahantu hatameze. Hari ukuntu bakurasa n'upfe. Bangira zako ntabwo wigeze untererana ko yabwiye Imana. Sasa barakwereka hano hari gukora ku mukobwa n'akana kakiri gatoya ari kwiga ku bandi bantu ukuntu baba buretse ibagirwa ibyo. Get it? Steiner is using you. Ntabwo uri kubibona Steiner ari kugukoresha ugahita yiruka. Like he used me. Ari kugukoresha nk'uko yankoreshaga. And so many others before. Ndetse n'abandi benshi cyane imbere yacu tujye nawe. Ntacyo turi cy'imbere ye. Sibyo? Do you understand? Uranyumva? Kano kameze nk'agasazi ari kudukoresha. Speak for yourself. Ivugire njyewe arankunda cyane nkunda nk'umukobwa we. Urakagorye. Wasomye gake cyane. Talk to me. Wimvugisha. Kumbe cyuma. Ebe. Ya. Gafite ibyuma ariko uyu nawe yabaye porogaramu direbe. Bose mabi cyane. Wapi wakubanjirije shaba yarakubanjirije mushyiramo ko yamurangije. Yo bimeze biti I saw you die. Nakubonye upfa. Nakubonye upfa. Wonderful to hear your voice. Kiza cyane kumva ijwi ryawe. Ubwa mbere yumvisha ijwi. Yera nasenze ati Mana uzamfashe numva ijwi ry'ura mwana. Yo bimeze bite? Wantabaye. No. Oya. God saved you. Imana yaragutabaye. Sasa aho bamurashe niho hafashe isasu ryafashe ku musaraba. Kumbe rebe cyuma babagabo benshi ngo nabo muri Bahamas kobwa ica rebe masera mubi cyane uziye zatinye masera ukuramo ya myambaro y'abakambara nk'abayede bigeri bigabo fight akabarezi bahawe akazi. Kumbe fanayo joro kinina shira hasi nubwo senga ariko azi naho bakubita ku matama. Yo rebe rangije karakanu yambaye niko barashowe niko kamutabaye. Fire nabaje sasa barakaye nabo ikigabo cyabagambaniye cyica n'inshuti yabo kobwa ari kwiruka. Sasa kobwa ari gunga kuno bana masasa ameze nabi abasore biki bari kubakora. Bana bavayo bafite umukobwa ari kumwe na ka I'm taking her with me, understand? Yamutwaye njyanye nawe uranyumva. Sasa ku mutwe tarahindukiza. Going anywhere with her. Nta uri bugiri kumwe nawe. And you are not going to hurt. Ndetse nta n'undi muntu uzongera kubabaza. Leave her or ku mukobwa cyangwa se nze kukwica naragukoze. You could never kill me. Ntabwo wanyica.
It's over, Steiner. Birarangiye Steiner. I decide yewe when it's over. Nijye ufata umwanzuro w'igihe birangirira. Any more. Nago uko bikimeze sasa ku kaboko. Bebe. Yo. Umuntu wahemukiye ariko. Shit. Fuck you bitch. Buri cyakora kino kigabo cyitwara ngo nk'Imana. Irya gapando. In the name of the Father. Izina ry'Imana. Sasu. The Son. Ndetse n'umwana. Bindi sasu. And the Holy Spirit. Naroho mutagatifu ku mutwe. Amen. Ku izina ry'Imana. Umwana wayo naroho mutagatifu. Amasasu yakoresheje ku kimenyetso cy'umusaraba. Ya, bimeze biti. Byatinze hana ko turi kugera ku musozo. Bahise ngo ni God Soldier cyangwa se umusirikare w'Imana. SKOV Entertainment. Ndi general Baranzi. Fata imitima y'abantu niyicariye muri studio. Ndikuresha imaze ndamutsenze nk'Ikigali. Cyase nkaza nk'Ibujumba. Byabagendekera biti. Ya, barakwereka sasa umukobwa ni hashize akanya gato cyangwa se iminsi mike. Ntago batweretse. Yasaza ku kigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ibintu bijyanye n'imiti. Bakita WHO. World Health Organization. Ahitaza kuno guhura n'abantu bashinzwe indwara zo mu maraso. Kugira ngo bamufate amaraso nibarangiza bakora iki? Ubisi mike ishize. Ikigo gishinzwe ubuzima ku isi cyatangaje yuko cyabonye uburyo bwo kurwanya ibyorezo byari bimaze igihe bikubita umubumbe wacu mu mezi ashize. Ahari ashobora kuba ari umuti ugiye kubera abenshi urumuri. Hello? Biti noro ratumye. We know you order Guzman operation. Turabizi neza ko ari wategetse ngo Guzman operation ibaho. Guzman operation nibo bishe wagombaga gutanga ubuhamya. Bitaga ngo ni Guzman. Urindi. Genda umuntu utanga imbabazi. Ubabarira. Ya. Wa musore. Zakurino. Wo muri Thailand. Barakwereka sasa. Hari uwahoze yarigize umunani cyangwa se masera kumbe niwe musirikare ubundi bavuze ukuntu aba yambaye ariko n'ubundi noneho byose asigaye abikora rimwe. Ntago rega Imana izagira abantu bose bayihaye ngo bahora mu nsengero no muri za shapeli n'abasirikare n'abasobanuza ubunange Imana iramfite. Tavayo. Ya, bimeze biteye. Mambo vipi? Babwira ngo nuko tugasoje banyita SKOV ndabemera cyane. Ukeneye kudushyigikira YouTube channel yanjye bayita SKOV Entertainment. Noneho akarusho nuko yandikishije inyuguti nkuru zose indu zabona za YouTube channel z'abamamyi. Imana izahera yikubita inkuba. Yo, itagira amazi. Bye bye. Bakunda cyane. Reka ndadore mu izindi filime tugiye gukomeza amaseri yacu tumeze fresh. Kara gaciyemo ngira ngo murabizi hashize iminsi 2 ntari kuba filime. Ngo shaye igikuba kiba cyacitse. Bye bye. Yo, ndabemera cyane.